I dobrodošli u još jedan klip. Ja sam Aki i danas ćemo igrati FIFA 16 Foot Draft na internetu. Sada ćete svi vi brbljati. Kako? Ne postoji FIFA 16 na internetu. Ne postoji FIFA 16 na internetu. Ali upravu ste. Ovo je samo običan Foot Draft, ali su igrači iz FIFA 16. Ali koga zanima to? Da možda nekog zanima, ali mislim da vas ne. Tako da, a i onako je svima samo bitno da ja igram Foot Draft. To jest, bitno je da se igra Foot Draft. Ajde, da nađemo sa pričom, krenemo na draft. Uzet ćemo formaciju 3-4-3 i da vidimo kapitena Dani Alves i da danas skupljamo Brazilsku ligu. Kako Dani Alves igrati? Ili Alves? Cristiano Tello, mnogo dobar igrač. Ovdje ćemo da uzmemo, ajde, tu bi mi sad valio neki Brazilac. Aubameyang, da vidim, ne znam, Ibra, ali nadam se da ću dobiti nekog strajkera Brazilca. Ovdje ćemo da uzmemo najviše rejtovanog, to jest Vidala. Mada Vidal je tu i najbolji, da sam najviše rejtovan. Ovdje ćeš ti imati chemistry sa ovim Telom, David Luiz, i to 2 kartice Davida Luiza. Ja ću sad uzmem normalno Team of the Season, zato što je Team of the Season bolji. I ovdje ćemo da uzmemo ovog, kako se već zove. I da vidimo, Brumu ćemo ovog da uzmemo. I da vidimo golman. Brate, bolje golmane nisam mogao da dobijem. Capino, Bolaca, najbolji golmani. Čak mu i ocena 71, brate. Nisam znao da je to moguće. Neymar to. Neymar odmah prebacujemo tu. On ima veliki chemistry s ovim Dani Alvesom, ali ne znam kako Dani Alves igra tu. Nešto im baš i ne ide sa Brazilskom ligom. Striker, ti ćeš imati chemistry sa njim i sa njim. Ljudi, došlo do promjene plana. Ipak ćemo graditi tim kako padne. Ovdje chemistry sad cepa. Team of the Year Marcelo. Možda će da bude neki chemistry kod njih zato što imaju istu kosu, to jest istu frizuru, a istu ocenu. Tike, Godin, to jest Griezmann. Godin, Piqué ću da uzmem. Piqué mi je najbliži. I čak ja moram da uzmem nekog golmana. Ovog CDM-a. Čak i ako mi ne treba CDM, ajde golman nekim. Leo Messi, Team of the Season. 98 pace, 97 shoot, 96 pas, dribbling 98, dobro, defensive 35, physics 71, nema veze, ali Messi igra tu, ali Messi tu neće imati baš taki chemistry, tu ima veći chemistry, možda, ne, ovako je najbolji chemistry, nikako drugačije.
čak i golmana ja nekog da uzmem. Evo ga. Brazilac neki. Uzet ću ovog DG-u za svaki slučaj ako ne dobijem brazilskog golmana. Možda nemački golman. Ali imao sam, ali dobro, nikog boljeg nisam ni imao da uzmem. Ovdje ću ovog da uzmem zato što je Team of the Season. Ovdje ću najviše rejtovanog da uzmem, pošto nemam ništa dobro. Miller nigde ne bi mogao sad da mi pomogne, ja mislim. Ovdje ću da uzmem Tiaga. Ne znam, morat ću DG-u da stavim. DG-u. On ima chemistry, tu malo s ovim. Dobro, uspjeli smo 70 chemistry da izvučemo. Ali opet nije to to. Kad bi imao nekog Portugalca. Dobro. Pikea, CB. Jeste da ovo nije CB, ali... Čakaj. To je CB. Skočio mi je rating, nenormalno. I da vidim da li ću moći stići do 80 ratinga. 73, ali... Tako imam, ja mislim, bolji rating. Ali chemistry me tu malo sad zasa. I da, ljudi, izvinite zbog tog te muzike u pozadini. Da vidimo šta bi sad moglo nešto da iskombinuje. Ibra nigde ne može pomogne. Možda im Brini Brkići mogu da postanu Argentinac, ali baš i ne verujem. Možda čak i da li ja imam baš Ronaldo, nemam. Čekaj, ako... Da nekako... Ljudi, stopirat ću video dok ja vidim da li negdje nešto mogu da promenim, a menjat ću ispred vas, da kažem. Vidimo se kad sve to lijepo i dobro proučim. Ljudi, našao sam, ali ja sam rekao za neki veći chemistry. Našao sam samo za jedan više, ali opet pokazat ću vam zato što sam rekao da ću sve to lijepo raditi ispred vas. Evo, vidite, sada mi je 73 i 74. Da to nije puno veći rate chemistry, ali ću se potruditi da izguram barem za ukupnu ocenu negde do... Sada mi je negde ocena cijelog tima 161. Da probam do jedno 170, 165. Probat ću ja sad tu nešto lijepo da uradim. Ljudi, našao sam poboljšanje. I to za sad 5 chemistry-a. Gledajte sada. Tararara, rararara. Iskad ću staviti umjesto fantastičnog Vidala. 79. Vidi, Neymar mi je na 10 chemistry. Benzema mi je na 10 chemistry. Ljudi, vidjet ću još nešto da iskombinujem. Ljudi, sve sam pokušao i koliko ja vidim, ništa ne može da se uradi. Hajdemo barem menadžera da izaberemo. Izabrat ćemo ajde, prvog menadžera koji nam padne. Ajde, Liga BBVA. I sad idemo save. Neka se tim zove Proaki Gamer. Malo A.
šta mi je? I sad idem save squad. I da vidimo kakav mi to squad imamo. Sa chemistry mi je porasao. I to za 4. Sad imamo 83 chemistry. Sada nam je ukupna ocena tima 170. Sada da vam pokažem nešto kao kako bi to izgledalo u pravoj FIFA 16. Taj squad. I sveći kako igraš FIFA 16 preko interneta, ali ne, to je samo squad. Samo ćete squad moći da vidite. Evo, kao što sam vam rekao, samo je tu squad. Evo, kako to izgleda. I veoma mi je žao, zato što nisam dobio Cristiana Ronalda, mog omiljenog igrača, a možda čak i najbolji. To je, po meni jeste najbolji. I da vidimo na kakvu su cikice kemu, to jest ljudi. I idemo. Na najvećem kemu su mi Neymar, ovaj Benzema, ovdje Isco, ja mislim da je. Oni su mi full cam, ono. Sada vidimo dalje. Sada vidimo kako su obučeni. Svi su fitness puni. Svi su puni do kraja. I sada vidimo šta je ovo. Ovo ja nisam vidio da sam. Da. To je kao ono. I to je bilo to. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ostavite like, share i subscribe i vidimo se u sljedeći. Pozdrav!